yr uned hon, da ni'n mynd i roi cyngor gan ddefnyddio'r amser amodol. In this unit, we are going to give advice using the conditional tense. Mi ddyle ti and mi ddylech chi. You should. Gadewch i ni edrych ar rai enghreifftiau gan ddefnyddio ti a chi. Let's look at some examples using ti a chi. Mae angen bwyd arna i. I'm hungry. Mi ddyle ti fwyta brecwast. Mi ddylech chi fwyta brecwast. You should eat breakfast. Mae cur pen gen i. I've got a headache. Mi ddyle ti gymryd ffisig. Mi ddylech chi gymryd ffisig. You should take medicine. Notice that there is a treiglad meddal ar ôl mi ddyle ti and mi ddylech chi. Ailadroddwch ar fy ôl i. Mi ddyle ti fwyta brecwast. Mi ddylech chi gymryd ffisig. Da iawn. If someone says they are thirsty, mae angen diod arna i, how would you say you should drink water? Da iawn chi. Mi ddyle ti yfed dŵr. Neu, mi ddylech chi yfed dŵr. Unwaith eto, ar fy ôl i, mi ddyle ti yfed dŵr. Mi ddylech chi yfed dŵr. Bendigedig. You can also use mi ddyle ti to respond to sentences which include wedi. Enghraifft, dwi wedi blino. I'm tired. Mi ddyle ti fynd i'r gwely. You should go to bed. Dwi wedi colli fy sliperi. I've lost my slippers. Mi ddylech chi ddweud wrth Gemma. You should tell Gemma. Eich tro chi rwan. Dywedwch ar fy ôl i. Mi ddyle ti fynd i'r gwely. Mi ddylech chi ddweud wrth Gemma. Arbennig. Gwnewch y gweithgareddau yn yr uned rwan a chofiwch, da chi'n medru gwylio'r fideo hwn eto I adolygu. Complete the activities in the unit now and remember you can watch this video again to revise if you need to. Pob hwyl!